Ni tariki 23 niga kunyita ugeni thiini wa metha itu ya mohoro na thiini wa session ya Gikuyu TV niguo tukumenyithie maria tukuhaririirie muthenya wa umuthi na tukehoka ati ni watindia thayo hamwe na maria tukuhaririirie muthenya wa umuthi ni ati mutongoria wa bururi ni arakorirwo akiiga king'ang'a-ini CS kana minister atatu agugu bururi-ini na keruto kuga thirikari ni irutite wira na njira iria yagirire na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto gukorwo agiukirirwo ni undu wa gukorwo akiuga ati gutire na icigo igomeirwo ni ng'aragu bururi-ini ningi ni tugukorwo tukimurika iharo-ini uria gwatinda gukigariura koguo ndugathie haraya ni amu ni tugukorwo na maya na mangi maingi mutauri na njira CIIKO etagwo Laban Kamunya na ni ngetwo WANJIRU wa MWAURA ya kuona rio ni WANJIRU wa gatano ngienda kwaraniria na ithuĩ no gerere namba itu ya SMS niyo kifugo 721 inyanya kenda kifugo 311 kana ngenda cia kiriu Facebook ni Gikuyu Television. Kunyita ugeni ororege mwiroreri riri ni ikereka ritu ria mbere ria gikuju gitu kia mohoro. Maminista atatu aria mari icera-ini na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta bururi-ini wa Namibia ni maratungirwo ni thoni thutha wa mutongoria wa bururi kumokirira king'ang'a-ini iguru ria uruti wao wa wira. Ministers aya ni minister wa urimi Gikuyu, minister wa iganda niwe Peter Munya na minister wa maundu maja wa bururi niwe Monica Juma. Mwandiki witu wa mohoro ari na ripoti ino makiria. Riri acerete bururi wa Namibia thikũ ithatũ mutongoria wa bururi ni umagaritwe ni minister atatu aria ni Monica Juma, Peter Munya na Gikuyu. Icera-ini riri mutongoria wa bururi ni arari na ihinda ria gucemania na Akenya aria makoragwo makiruta wira bururi-ini uyu. Mucemanio-ini uyu mutongoria wa bururi ni okiririe a minister aya ni kuona ati matirakorwo makioya maundu na uritu o ta uria marakorwo makimakinyira. Kuri Gikuyu uyu ti undu mugeni hariwe amurire ni rita ria keri. My brother Gikuyu has just opened his notepad to write what I'm saying. He was not interested in writing what these Kenyans are saying because maybe it had nothing to do with agriculture. But he forgets he is a minister of the Republic of Kenya. And whatever that is said, he should be interested to know. What is it that these people are telling? Oho, mwandiki wa mutongoria wa bururi ndanatigwo na thutha amu nake ni akorirwo akiingĩrĩrwo mucemanio-ini o ucio. Angalia tu. Na sio hawa mawaziri wangu. I have a long serving PA here. Anaangalia tu. Nabakia ni mimi nikumbuke. Nisipokumbuka hiyo imepotea. Ihoya ria Akenya aria marutaga wira bururi-ini ucio wa Namibia mathi maikite ihoya riao riria rihana ota mahoya maria mangi maikagio ni Akenya aria me mabururi ma nanja ati makorwo makihiuhithirio wandikithia wa passport. Addressing ourselves to the realities. Monica, I will not say this again. We have agreed that we shall start country by country, registering our citizens in the diaspora. We heard it in France. We heard it in Dubai. Why should these people be made to pay money to fly to Kenya just to get a passport in order to get back to work? Yes. Kuringana na riboti iria irekereirio ni Central Bank of Kenya ironania ati Akenya aria marutaga wira bururi wa nanja nio mareha kigina kiria kinene guku bururi-ini. What is difficult about having a team to organize that? Leo mtakosana hawataongea na mimi lakini ni sawa sawa. Lazima ukweli leo utausema. Okay? Why everywhere we go it's the same issue, it's the same question? Why can't we just put it in place? Monica, can we agree that I will never hear that again in another diaspora meeting? Namna hiyo na mimi sitaki kusikia nini.
Gatho cia mwanya muno makiria mwandiki witu wa Mohoro tugitigana na riboti yo tumurike ngeni ati munini wa mutongoria wa bururi niwe William Ruto ni atateire wira uruti wira wa thirikari ndeto-ini egie uthii wa nambere akiaria ari ngwataniro na atongoria ange a kiama kia Jubilee county ya Mandera kuria megucokanagiriria mbeca cia waki wa thukuru ya guthomithania ciege dini ya Githeramu nio madrasa ne ugete ati thirikari ya Jubilee ne rutete wira ndeto-ini uthii wa nambere kuria ninge augite a Kenya ne magatuithania itua hindi ya githurano oro hindi iyo irio cia guthaitira ng'aragu ni heanitwo mwena ucio. Rais Uhuru Muigai Kenyatta alitupatia march in order akasema hakuna succession plan iko sawa. Amesema yeye ataendelea na hii program na ataongoza campaign yako ya 2022 na kila kiongozi hapa anajua. Na tangu hiyo march in order itolewe hatujasikia march in order ingine. Watu wa Mandera wamesimama imara kwa sababu tumewaambia hiyo march in order succession plan iko sawa. Mimi ningependa kuwaambia wale ambao tunashindana na wao ya kwamba hamuwezi kuvuta rekodi ya Jubilee ya kujenga barabara, ya kuunganisha stima, ya kushughulikia mambo ya matibabu, ya kusomesha watoto wetu. Hamuwezi kuondoa rekodi ya Jubilee kutumia propaganda ya ufisadi. Haiwezekani. I am one person and I will be counted. I will not go down in history as a majority leader of the ruling coalition that Jubilee was destroyed when I was in office. I will not. I will be the only one standing. And again, by a person who has a history of political party destruction, who does not believe in democracy. So bwana makamu wa rais, nyinyi na rais msituchezeshe shere. Hamwezi kutuambia tuvunje vyama vya ukabila, tuunde chama cha kitaifa, alafu sasa ni kama tena mumlete mganga kuja kutumaliza sisi. Hatuwezi. Tukimurika riboti yake hani ati onjoria aria monjorithagiria thoko-ini ya Ortum barabara-ini ya Kitale guthilodwa ni matugitwo ni kieha thutha wa rori imwe kugutha duka iria iri thoko-ini ino utuku wa gukia umuthi na gucungiriria gikuũ kia mundu umwe na nguraro cia andu atatu. Kurumirira mutino uyu muingi wa mwena ucio ni wendekithitie thirikari ige keheri-ini handu andu magikoragwo makiiga ngari kuona ati ngari ino iratigitwo ni ndereba riria arathiaga kuhingia maundu make ma o muthenya. Dereva akasimama kununua sukari yake, kasikia nduru kidogo, watu wanapiga nduru nyuma, kuangalia kumbe ni transist lose control. Tunajaribu kufungua milango zote, sijui shetani ameamukia asifunguki. So wakati tunajaribu kuturukia dirisha, gari ikapatana na impact ya hiyo lori. Wakati imepata impact ikabidi tumeangukia barabara, na hiyo ndio ikakuwa bahati yetu. Gari ikaya divert direction na kuingia kwa maduka. Hii magari unajua inatoka mbali. Wengine wanatoka Mombasa, wengine wanatoka Nairobi. So inafika mahali hapa wakati wanataka kupata lunch hapa, wanasimamisha magari hapa. Na pengine kwa njia ile nyingine ingawa tujui sana mambo ya magari, lakini it is like kama drivers wanawaje magari. Kuna magari zingine zinawajwa inajisima peke yake. So all of a sudden sinaanza kuamka peke yake kwa sababu hatuna hii njia ni slope. So wangetafutiwa penye wanapark magari ambapo inasimama vizuri. Riri ng'aragu ikoretwo igumire icigo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩria ikuũ. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njoki nĩamenereirie munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩrũgama kĩng'ang'ainĩ na kuga gũtirĩ ikuũ icũngĩrĩirio nĩ ng'aragu. Njoki augĩte gĩcunjĩ kĩnene kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ng'aragu ĩno nĩ ungumania na koguo hatirĩ bata wa kũhithĩrĩra maũndũ. Mwĩhaki wa Njenga arĩ na riboti ĩno makĩria. Akiruguria mutaratara wa kuhurana na ng'aragu kaunti-ini ya Tana River, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ni arakararirie riboti egie andu gukua kumana na ng'aragu. Wakikufa wakati wa mvua tunasema ni mvua maua. Lakini wakikufa wakati wa njaa wameuawa na nini? Njaa, kwa sababu huwezi semekana huna chakula ya kukula.
Lakini ukienda hospitali huwezi andikiwa amekufa kwa sababu ya kukosa chakula, utaandikiwa amekufa kwa sababu roho imesimama, utaandikiwa kwa sababu hakukuwa na ile maini imeleta shida kidogo, kwa sababu naye ilikosa nini? Chakula. Kwa hivyo let us be truthful, people are dying of hunger, and part of the reason why they are dying of hunger is because of corruption in Kenya. Munene wa wathani wa matura-ini Eugene Wamalwa arageneire kaunti ino wa gatano itura-ini ria Hola kuria araheanire utethio wa mai. Iri kaunti ya 13 kugomirwo ni ng'aragu, Eugene Wamalwa ni ararugoririe mitaratara ya gutega mai, oho akimerera milioni 5 hamwe na ngiri 100 cia thirikari ya matura-ini niwe gutigirira aikari a kaunti ino mena mai. Oho ni aroririe muingi wa itura-ini ria Hola gukorwo na urumwe ria mekuhuthira mae ma kelo gafuruda maria merega kurugorio ni gavana wa kaunti ino. Lazima tufanye kila juhudi kuhakikisha Wakenya wanapata maji safi hata wakati huu wa kiangazi, na vile vile Wakenya wanapata chakula, na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta amesema hataki asikie kuna Mkenya hata mmoja amepoteza maisha yake kwa sababu ya njaa. Kuringana na riboti irekereirio ni ruhonge ruria rurumbuyanagĩa na ng'aragu nĩruo National Drought Management Authority ni ati makiria ma andu 89 igana rimwe ria 30 nimekwenda irio cia uteithio handu-ini ha Gikuyu Hwa-Ini. Riakwa ni Mwihaki wa Njenga. Ngatho cia mwanya muno Mwihaki wa Njenga ni undu wa riboti iyo wagikorwo ugitamburukiria na njira ndaya, na tugakihoka ati muingi wothe uria ugumirwo ni ng'aragu ni gukorwo ugikinyirwo ni uteithio wa irio. Kwa ihinda riri tukwamba guikiria oro hanini na tugicokereria no tugukorwo na mangi maingi. Ungikorwo kenda gukorwo kiaraniria hamwe na ibe no twandikire ndumiriri nguhi kwitira gifugo 72189 gifugo 311 na ndukariganirwo ni ng'enda cia kiriu Facebook ni Gikuyu Television.